Prolaskom Huna kroz vrata naroda 375. godine u Evropi je počela. Velika seoba naroda. Vođa Huna zvao se Asparuh, Atila, Arminije, Atila. Rim su 455. osvojili i opljačkali. Vandali, Vizigoti, Franci. Vandali. Zapadno rimsko carstvo je prestalo da postoji. 395. 476. 516. godine. Četiristo sedamdeset šeste. Osnivač Franačke države zvao se Hlodoveh, Pipin Mali, Karlo Martel. Hlodoveh. Franci su zaustavili nadiranje Arabljana u bici kod Gibraltara, Poatija, Ahena. Poatija. Franačka je na vrhuncu moći za vladavine Karla Velikog, koji se proglasio za cara godine 700. 800. 900. Godine 800. Za vrijeme Karla Velikog došlo je do obnove kulture i nauke, što se naziva kako Karolinška renesansa. Krupni feudalac se nazivao vitez, kmet, velmoža. Velmoža. Zemljišni posjed ili imovina u srednjem vijeku se naziva feud. Dugotrajni rat oko francuskog prijestola između Francuske i Engleske, vođen od 1337. do 1453. se naziva Stogodišnji rat. Veliku povelju sloboda ili Magna Carta Libertatum, kojom je ograničena vlast engleskog kralja, potpisao je Viljem Osvajač, Richard Lavlje srce, Jovan bez zemlje. Jovan bez zemlje. Čuvenu crkvu Aja Sofiju dao je izgraditi car Konstantin, car Justinijan, car Iraklije. Car Justinijan. Pokaži na karti gdje se nalazi Konstantinopolj, Carigrad ili današnji Istanbul.
Turci Selđuci su 1071. godine odnijeli veliku pobjedu protiv Vizantije u bici kod Ikonije, Mancikerta, Angore. Mancikerta. Na slici je prikazano krstaško osvajanje Antiohije, Jerusalima, Carigrada, Carigrada. Turci su nakon dvomjesečne opsade osvojili Carigrad godine 1453., 1459., 1462., 1453. Varijaški knez Rjurik osnovao je prvu rusku kneževinu sa sjedištem u gradu Moskvi, Novgorodu, Kijevu. Novgorodu. Rusi su većinom pokršteni iz Vizantije za vladavine kneza Olega, Jaroslava, Vladimira, Vladimira. U srednjovjekovnim gradovima zanatlije iste struke osnivali su udruženja koja su se zvala esnafi ili cehovi. Kojom bojom je na karti prikazana vizantijska kulturna oblast? Ljubičastom bojom. Prelazak Muhameda iz Meke u Jatrib odnosno Medinu 622. godine naziva se Kaba, Hidžra, Džibril. Hidžra. Kako se nazivala država Arabljana? Sultanat, kalifat, emirat. Kalifat. Cilj prvog krstaškog pohoda bio je grad Jerusalim, Nikeja, Antiohija. Jerusalim. U drugoj polovini 12. vijeka muslimane je ujedinio sultan Abdulrahman, Osman, Saladin. Saladin. U koji pohod su krenuli moćni vladari Evrope, Richard Lavlje srce, kralj Engleske, Filip Avgust, kralj Francuske i Fridrih Barbarosa, car Svetog Rimskog carstva. Prvi krstaški pohod. Treći krstaški pohod. Četvrti krstaški pohod. Treći krstaški pohod. Francuski kralj Filip Lijepi, koji se kod njih mnogo zadužio, zatražio je od pape da ukine njihov red. Godine 1307. optuženi su za jeretičko učenje i ubrzo pohapšeni i pogubljeni. Posljednji veliki majstor Jacques de Molay je spaljen na Lomači. O kom viteškom monaškom redu je riječ? Templari ili hramovnici.
Veliki raskol ili velika šizma desila se unutar hrišćanske crkve godine 1054. 1189. ili 1204. 1054.